wafuna ukuvika ngayo uthola ukuthi ayisenjalo ufuna ukuthi ube honest nathi ngoba thina nje ukuze sikhona ukuthola umuntu lo sisitshela ukuthi somthola through norms ngoba lo umazi ngobani norms thina ukuze sokhona ukuthola umuntu lo kose simthole through norms so that is why sifuna sikhelebe ukuthi simthole ngoba njena sithi sithathu sisemamelo ngeke sithatha asisekhona because uthi isosi kabani kanorms muphi ikhulumo leyo Hlangana emakuleni umama angikhaphile emini ngifika phansi la angikhaphile ngithume ikhokho namazimo ngahlangana noNomsi ajamela emakuleni atujamele umuntu ngatujamela umuntu ngajama naye ngoba ngisengiyazi uNomsi ngimthatha njengomngane wami bophethe ifoni wena ngalesikhathi ngiphethe ipopotana okay maceda sajama sanoko vele ngixoxa usesami avele fesiteleni awukuwalela athi pretty kanti awubuyi ngathi ngizokubuya athi okay sahlala vele sinoNomsi saloko sihleli ikoloyi yafika mina njengomuntu vele sijwayele sikhamba siyi-2 athi ngisoba ungikhabi ngathi vele ngizovele ngikhange ngikwekela sakhamba masifika le ngamjikela ngamecisa vele ngicela umecisa khulu athayi ngizabona mangibuyako athi ngiphathele into emnandi athi hayi imali iphi ngabuya mina mangibuya ngabuyela emakuleni ngathenga ngabuyela ekhaya mangibuyela ekhaya lokho abasesengikhapha before ngizomkhaphisa ngaphuma godi ngathi khayi bavalela izinto ngaziphumela mina uNomsi bese sikabuyile sahlangana nona baphuma manje ngafawuthi lo depression zahlangana bese ngambuyisa bathi ngambuzisa ukuthi azange ngibone ubabakhe na bathi angamboni ngathi mara usesakho ngimbone akhamba nomuntu wakho athi mara batheni ngicabanga ngathi angazi bangibone babuya emakuleni bese lokho apheniphi uNomsi aphemuthi akhefuzela phezulu athi mara ngiyokuthini ngothi ngibuyaphi vele ngamjikela la okay ngathi mina ngiyabuya ngizokubona ngifuna ukwenza something lapha ekhaya bese ngiphethe ne-airtime yamama ngathi ngifuna ukwenza something lapha ekhaya athawa uyangijikela ini nalokhu ngijiye somdla sakhe uzongijikela lapho wabuyela ekhenu nanjena ke uyangijikela sengilala ekhaya wake ungangenise ini ngathi Nomsi ngizobuya nabangithunywe uzongithuka athi wena usiright wena umngane wrong wena umuntu uyangijikela like akungene esif like yakhambe nami somdla sakhe ngangakhambe somdla sakhe uqedile phela into lo sitshela yona thina kusiyo sifuna ukuyizwa siyajoda isifuna ukuyizwa phelathi uyazi ngendlela oyicoca ngakhona phela sithi epholweni akakafiki ke epholweni pretty don't panic iqiniso newe ikhona khona angitsho ukuthi akunamuntu ozokulimaza then bese na ukhambako kwenzeka le maqhubeka mina ngabuyela ekhaya asara yena ekhaya angazi ukuthi ungene njani ngathi yena aqeda ungena uzokuphuma kodwa athi fu okay ngathi okay na uthi fu mhlawumbe ngizakhamba nawe angazi atho ngabuyela ekhaya sahlala wafika isikhathi sokuthi ngiphekelele uNtokozo ngamphekelela uNtokozo ngamphikela leli Lekuphi? ekhoneni Which corner? le strati lesivele Which corner uyasho ukuthi kukuphi? ngemva kwekhaya uhlala kuphi wena Ekhenu kuphi they are recording and then we don't know ekhenu ukuthi kukuphi. And maybe something this thing might go viral. We don't know the exact place. We want to know the locations. Kukuphi ekhenu? Uyasho ukuthi kukuphi? ngigcine kuyiphali nabayithenishile Igama lesitolo kuphi? sigcine kuyihali Epholweni. Mara phezulu mawuse apholweni ngicela nginomuzi ekhaya ungijikele iside lane You might continue my game. mina mangibuya ngendlela vele ngakhona noma futhi sizohlangana Ngizothi fu. ba Ngizothi fu.
hayi ningahleki but sometimes it's serious. Yeah, it's serious. Yeah, namtshela nganje leyo ndlela. Ngizwe mhlambe angabuya vele ngibuya sihlangana vele ngamasakhamsi zabethi stroll sat manje athi mntwana kunekolo enye la izoza maye wena kumele uye dala sengikhulumile dala ngathi ukhulumile athi wena ungawazi zoba grand wena khamba nami uzakhamba kodwa manje athi into ngiyakujikela yena angena istrata lesi angena ngasethaveni mina ngikhambi ngokukhula ikoloni ngathi mntwana ngizakutshela uma ngibuya ukuthi sikhipheni athi ya bangigcina lokho noma. Okay. Case closed. On site nakhe thina besifuna ukuthi sifike njalo. Uyamuzwa ukuthi uthini? Ke wa phuma godi kwesi2 after kuphekelelile la endlini. Ngiphume nosiswami. Yeah, change. Xoxa istori esenzekile la. Ngiphume nosiswami. Thoma phasi istori la. Okay. Ngiphumile la endlini. Ngaye emakuleni. Nengifike emakuleni. Ngajaha. Ngaconnecta. Yabo, ngifona ka my friend. Yabo. Bangifonela. Bengana 5 minutes or 2 minutes. Uphethe ungisele emuva ngisho. Ungithole emakuleni. Yabo. Ngathi and then wena inepodlelo uya. The story short. Nomsa. Bathi uzwile nomuntu wepholo ukuthi uzokulanda. No. Is it Okay. angafika uquestion. But uzwele nomuntu wepholo ukuthi uzothatha uPreti. Is it true or false? Amanga. Indaba epholo nama ngiyazi. Wena wazi. Aniyazi. Okay, Indaba le mina nengizwa. Ngizwe Thursday ukuthi nabangitshela ukuthi uPreti ulahlekile. Okay. Bengibuye esikolweni. Now yazi sengizama ukuthola ina lapho bo connectile ku my friend. Boso connecta via Ngisukile because bengiconnecte ngefoni yakhe ngisukile la ngayo connecta somdla sakhe ngeWi-Fi. Okay. Wena girl uyathola umuntu ogibela ikoloyi uthunywa ngunganakho. Ngiyathola. Then feedback nayithi ngizobuye ngikutshela into leyo uyifunde ukuthi na ucela ukugibela ikoloyi kumele uyise feedback. Njengomngane nami siyakhuluma siyaxoxa siyashare. Into enjani? Into zokuthi na ubuya somewhere ubuya nemphumela emihle or emibi. Baneshare nami uyangitshela indaba zakhe nami ngiyamtshela izakhe. Ngokaphendula. Nanibhicile niyatshelana na. Naniflopile. Niyatshelana na. Siyatshela. Kasi we all know ukuthi mina ndikuma eliste kasipedile ke mahlalahadi. You understand? Niyatshelana indaba zemijolo zama boyfriend nani niyazikhuluma na. Uchazile ngisho ukuthi umtshelile ukuthi ubuye boyfriend. Ngilalela ngicela. Niyatshelana? Siyatshela. Niyaphasana ama boyfriend. That was the question which I was waiting. Niyaphasana ama boyfriend. Niyaphasana ama boyfriend. Yes or no? Uyakhona ukusifunela umuntu. Niyaskweezana in emijolweni yama boyfriend. Leyo question leyo ibuyela back to ukuthi mawupopile or mawungakapopi uyamnikeza feedback na. That is why bakuza ukuthi as ukuthi nakapopile or in wena nawuthola umuntu or nomsa nawuthola umuntu niyaphana